Preden da zares začnemo ta vlog, bi rada rekla hvala za razumevanje, hvala za vse komentarje v prejšnjem videu, pač res najboljši ste. Pa še to, v tem videu sem bila res, moja tesnoba se je stopnjevala, bliže sem bila k temu, da moram na bus in pol potovanje, tako da sem ful taka brez življenja, brez energije pri polovici videa, pol se pa malo razveselim sred videa, tako da ja, uživite v tem dolgem vlogu. Dobro jutro, z Miko smo po konci že 4 ure, pa ura 9:20. V 5 me je zbudila, pa sem stala zato, ker zdaj ni bila ta prava zadnji dni in sem bila ful vesela, da me je zbudila, ker to pomeni, da je spet nazaj. Pasto je pojedla, najedla se, na WC je šla vse, norela je zdaj čisto zaspana, na mojem plenerju sedi, tako da ne morem nič splenirati. Jaz sem že video skoraj do konca zmontirala tega, ko bom objavila, ko grem na dopust. Feeling good. Sicer sem že malo zaspana, naredila sem si čaj, nočem še kave piti, ker bom verjetno zadremala, tako da čaj it is. Jedla sem že zajtrk, ponavadi jaz nijem zajtrka tako zgodaj, zato ker pač nisem lačna, dan sem pa bila lačna po 4 urah. Neke pakete moram odposlati, tako da zdaj pač nekaj izpolnjujem na internetu, ker gre v tujino. To je to, ampak bom po moje se zdaj ulegla, za kako uro in pol grem na pošto. Laufat, streamam zgodnji, tako da ja, nič kaj dosti, bolj z Miko gremo verjetno danes večer po streamu domu, tako da to sem že malo spakirala hrano za njo, ampak bom še, moram še premisliti, da še kaj drugega rabim. Da je po 2. Malo da sem spala. Grem laufat, ful se mi ne da, tako ful. Gotta do what I gotta do. Ne vem, če ste že opazili, ker naenkrat jaz ful več telovati. Upam, da vam ne gre preveč na živce. S tem ampak končno sem nazaj. Stronger than ever. Vse sem opravila, pošta, laufanje, naredila sem si shake. Zdaj imam pa pol ure, da se naličim in posušim glavo in pol začnemo. Danes gremo z Miko domov, ker jaz, kot sem rekla, v petek grem v Nemčijo. Da bom po mojem bom danes Miko domov pelala, pa bom ostala čez noč, pa grem zjutraj, oziroma enkrat dopoldne domov nazaj v Ljubljano. Malo mi je težko, ker smo bile brez prekinitve 2 meseca skupaj in smo bile čisto pokonektane, smo skozi. Drugač pa glizaj, ko sem rekla, ne bom novih sodelovanj sprejemala zaenkrat. Se mi odpre ena priložnost, ko pač, no way, come on. Bom videla, kak so datumsko, pač to ni zdaj ambasadorstvo, to je samo kampanja ena, kar je pač čisto drugače, ker ambasadorstvo to je pač vsak mesec moraš ponavadi 2-krat nekaj objaviti in to si ne morem privoščiti časovno, tako da bomo videli s tem, kak je datumsko, glede na to, da potujem pač itak ne morem kaj s tem, ampak ja. To pa res komaj čakam, upam, da se izide časovno res. Če bo do konc meseca datum, bo lahko mod naredim. Jaz sem spravljena, hitro si bom naredila riževe pringrolice, pa dumplings, zdaj sem kupila v Sparu prejšnji dan in sem si jih samo v airfryer dala. Sorry, bila sem zoomana, dajmo hitro. 5 minut manj cajta. Ste umazani. Stream sem končala, šla sem, posodo sem pomila in tak naprej. Zdaj bo ura že skoraj 10 in jaz tankam in grem domov z Mikico. Gremo.
s Miko imamo pauzo, ker je ful jokala in zdaj nam je lulat. Pač jaz imam WC v avto, prosim. Ampak je itak preveč strah, da bi kam šla. Mislim, preveč je napeta, da bi šla lulat, tako da ne vem. Mika, pojdi. No? Ne? Ne? Strah jo je. Pojdi lulat, ne? Ne? Ja, avti so prehitri, reci, ja. Prehitri avti so, no pojdi. Lulat. Ljubi lep. Ljubi lep. O, kakve ockice. Kakve ockice. Tijo, ki je bilo treba čist na vrh prinesti. Mlajo mišo pišo. Ojojoj. Ojojoj, španka. Poti nazaj v Ljubljano. Brez Mike, ampak zaenkrat sem cool. Problem je, ko pridem v stanovanje. Pa je prazno, ker pač je vedno Mika tam. Brat je glih jogi danes dostavljen dobo in slučajno smo imeli obiske, tako da so pomagali nesti. Zdaj pa ja, ura je 11, malo sem lačna, tako da si bom malo šla v Hofer po moj štručko, mogoče kavo. Doma še nisem bila lačna, ampak vem, da bom na poti do tja 2 uri, bom cigar lačna, tako da si ražim obiskati. Ok. Hofer Hall, mojo kavo so imeli znižano, ker poteče čez 2 dni. Tako jo bom zdaj spila. Jaz se zavem to, ko ima manj sladkorja. O, tam je ful dober. Piše smoothie, sem je bolj juice. Mango, maranča in korenček, pa kao kokos, ampak jaz tu kokosa ne okusim, ker nisem najbolj ljubiteljca kokosa. Ene oreščke mešane, to so indijski, ameriški orehi in brusnice, vse na bus. Pa sirove štručke. Vzela sem si 2, ker bom mogoče imela na busu, ne vem še. Ali pa danes. Čez dan. Za kak sendvič? Idemo. Ok, pakiramo. Tukaj imam že cote pripravljene. Ne bom dansko zdrav nesla. Bila sem vam pokazati tudi, da si kupila par stvari. Te male tovalne paketke, to je losjon za telo, to je intimno milo za obraz, sprej za lase. No, olje sem si kupila za usta, zdaj sem si vzela to bolj oranžkasto. Ono, ko imam je Glow for the Show, je bolj roza, pa že proti koncu gre. To malo toči, sicer bom videla, kjer mi bo boljš. Takrat so sem to imeli, tako da sem vzela Keep It. Potem sem si kupila za mozolje te patches, pimple patches, eno britvico, oziroma 2, en ta brizu šampon za lase, za foropronkar. Pa najdela sem to kombučo, nisem še videla tega okusa Fruit Life, jagoda, ne, jabolko in gozdni sadeži, kar se sliši ful dobro. Ene te vložke bombažne, ker bom verjetno imela menstruacijo. Pa oreščke mešane, to sem vam pa že po moje pokazala. Ja, tako da, to vam ready. Zdaj moram pa še najti vrečkico, ker imam ene te ziplock vrečke. Da jih bom imela tudi za letalo. Najdla seveda, Ok, za tiste, ko mogoče ste preslišali, mogoče niste gledali mojih prejšnjih videov, jaz grem na Madeiro za 5 noči, 6 dni s fantom in z njegovo družino, z bratom, mamo in od brata punco. Sem pa seveda mogla prvo priti do Nemčije, zato ker smo leteli od tam. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking.
Spala sem 5 ur. Zdaj ne vem, kje sem, glava me boli. 2 uri imam do streama. Gremo zdaj hitro v trgovino, dajem pa Hofer, zato da ima še zadnje stvari, ker jutri je nedelja. Jaz moram iti pogled, če imajo Teddy ali pa Kiko ta tripod, zato ker sem ga pozabila. To stvari sem zdaj pozabila. Moja glava je bila čisto posod, samo ne na mojem vratu. Češnjev vrt bo počasi zacvetel. Nisem šla v bistvu na sprehod, ampak grem v trgovino, pa grem tukaj skozi, ker je hitrejš in kupiti moram stojalo. Kot sem rekla, upam, da ga imajo vsaj nekaj. Toplo. No, to je bilo neuspešno. Sem že nekaj zrihtala. Sem pa najdla še en diamond painting. Jaz sem enem, rečemo 10 diamond paintingov, pa noben ni končan. Nazaj. Pol ure imam do streama. Pa še ene 10 minut hoja. Če bi imela polno baterijo, bi kar tukaj streamala, iskreno. Marija, to treba med tednom priti. Evo, zaloga šamponov. 3,79 so tukaj. Pri nas so pa skoraj 6, ali so že 6, se ne vem. Pol sem pa šla na oni oddelek za potovanje pogled in so imeli malega in sem oh my god, da ga la zdrav nesem. Pa za obraz SPF, zaščito za sonce obvezno, pa ker en parfum sem si kupila, ker sem onga, ko sem dan čezari kupila, doma pozabila. Jaz vam povem, da nisem jaz v redu v glavi in čist katastrofa v glavnem, tako da čist iskreno ne spomnim se, kako von imam, bil je pa niti 4 evre ni bil. Lilies. Von lilije, sicer lilije so za mačke strupene, sem ne maja, to isto, če je parfum. In tako bom tu imela po moje. Je sladek, ampak ni preveč, pa po rožah je, lih prav. Za potovanje je čisto ok. To je moj nakup, kot sem rekla, nisem dobila prehoda, ampak bom. Zdaj pa razmišljam, ker še nimam nič pripravljeno, pač moj setup nič. Ampak da streama 10 minut, make-upa tudi nimam. Sem rekla, da bom kar začela streamati s telefonom. Pa bom vse to pripravila na streamu, pa vse se mi zdi, da je to zanimivo za ljudi videti. Ko bom imela vse zrihtano, bomo pa delali art. Se mi zdi, da razmišljala sem, da danes delam art in imam stojalo tu. Jaz sem to doma iskala, ampak imam tu perfekt, ker glede na to, da ne morem telefona uporabljati, če imam kamero in telefon, imela pa stojalo, pa bom imela ga dlje, pa bom snimala. V glavnem, boste videli, kaj mislim. Ok, saj neki good news. Dajmo. Pizza time. Ta je špinačev, mozzarella, paradižnikom. Ta ima pa šunko, gobe in salamike. Oh, this one looks like a burger. Red burger. Ooh, lactose free for legs. I love this one too. What is cassis? Eichhörnchen. Coco Loco. The green one. We have coconut limetta. This is kind of I don't know. mid. Yeah. No cap, that's so mid for real. For real, yeah. Časi za odstranjevanje dlačic. Sorry. Ena punca me vprašala, kako se mi to zdi. Za svoje ceno je ok, nič posebnega. Pač odstrani dlake. Edino ta zgornji del ne uporabljam, sem ta za skrajšati. Evo čas je, da si nalakiram nohte. Lakira. Lakira. Lakiram si nohte, means I'm painting my nails. Ura je nice, pa še nekaj, ampak sem rekla, da si izredno lakiram, ker zdaj pač imam mir, čez dan imam cajta biti primerom, tako da na noge si bom dala modre, na roki pa te malo bleščičaste, roza, pastelne barve. Tak čist nežen lakec.
za izbranča, jaz si nalagam eno igrico, ki jo bom danes igrala, ko sem dobila pač kodo za njo, da bomo to igrali na streamu. Je pa taka čarovnica z mačko, ki Luna pač kuha te zvarke in tak naprej dela naloge. To zdaj naštimam, zato da bo pripravljeno za pol, ko začnemo 5. Zdaj grem malo laufat. Pozabila sem vam povedati, da sem slučajno najdla stojalo oziroma tripod za moj telefon. Ko smo hodili po mestu, je bila edina trgovina odprta, neka z uvitki za telefone in pač na nedeljo ponavadi niso trgovine odprte in že še reče, mogoče imajo tripod tam not in so ga imeli, 20 €, ampak je tak konkretno ogromen. Tudi moj telefon gre, jej, svoj. Tako da grem skrbeti za to zdaj, sem doma, ga ne smem pozabiti. Ne bom telefona zraven nesla, ker je težek in mi gre skozi na živce, tako da si idemo, ko prijema nazaj. 5 km 33 minut, idemo. Ok, dajmo sprobati stojalo. Porabiti je treba to zelenjavo, tako da buča, paradajz, tu so še čebula pa česen, feta in bomo naredila tako omako za testenine. Kaj je za sendvič? Jaz sem spravljena, dobre pol ure še imam do streama in sem se odločila, da bom začela malo pakirati. Najprej si bom spakirala ta mini ruzak, tega bom nesla na avtobus, na letalo. En trik, recimo, če imaš posebej svojo potovalko oziroma kovček, je, da si par osnovnih stvari tukaj not spakiraš in čisto slučajno, če se recimo tvoja potovalka zgubi. Tako da moram premisliti, kaj rabim. Kindle, seveda. Brali bomo na letalo, oziroma po poti. Denarnica. Vodo sem če vzela, sem na letališču, itak ne moreš nesti. Tako imam tukaj za obrvi, to je moj essential. Stvari za obrvi, te dnevne vložke, slušalke, krema za roke. To bi tako mogla dati v to prozorno vrečkico. To spredala. Sem pozabila, da lahko v kufer tokrat v bistvu ful stvari nesem. Edino to, kar imaš pri sebi, pač mora biti manj kot 100 ml, pa pač skupek ne sme biti več kot 1 liter. Imamo vključeno prtljago, tako da lahko v prtljago dam pač kar koliko hočem. Ene nogavice bomo dali sem. Ene spodnje hlače. Evo, zadnji stream pred dopustom je končan, zdaj pa moram še zadnje stvari narediti, predna sem čist fraj. Malo sem navdušena, pa malo nervozna, tak mešani občutki. Evo, thumbnail je narejen. To igro, ki sem prvič igrala, sem jim poslala video, pisala feedback, pa par screenshotov sem poslala. Kaj še? Vem, da te želijo, what the fuck. Zdaj sem med mešanco, da sem navdušena pa prestrašena, ampak ne je bilo slabo med sušilca, ne, čaš. This reminds me of my mom, like we never had a dryer. Sometimes I would go out, which was a lot, like, and there would be certain shirt I wanted to wear, and I would be like, oh, I need a shirt, and she would dry it for me. Brings me back to That's what mommies do. 16-year-old stupid dress. Evo, 1 ura je še do odhoda. Edini make-up si še moram spucati, obrvi si bom pusla. Mogoče sem kak mozolček zakrila, ampak nočem imeti celega obraza make-upa. To bo moj outfit, pajkice bom imela. Ne bom imela šlapo, ampak
bom v te za laufat, ker so največji od vseh čevljev, kar jih imam, tako da te za laufat bom imela na sebi. Dvojne imam pa v potovalki. Tako črno nadno majico imam spod pod polorom. Tega od Eona bom imela polorček, da mi bo toplo, ampak na Madeiri bo vroče, ko bomo prišli, tako da bomo v kratki majici, pekicah. To jakne bom imela pri sebi, polnilc še rabim za fila, tako da ga bom nazaj dala. Razmišljam, če bi igrala malo igrico, glede na to, da bom še 1 uro. Josh je šel na bankomat, avto prestaviti v garažo. Boš bila SnowRunner igrala, to je moja relax igrica. Torej, leteli smo iz Düsseldorfa, kar je 3 ure stran od tam, kjer je moj fant, in šli smo tja s kombijem. Najprej smo mislili s vlakom, ker smo ga imeli tudi vštetega v ceno potovanja, ampak bi bilo ful bolj naporno in smo rekli, ok, bomo šli s tem kombijem. Potovanje je bilo organizirano v bistvu na nek način prek agencije oziroma ene spletne strani nemške Check24, kjer lahko vse bukiraš in ti daje najcenejše opcije za kombinacije letalo in hotel in, kot sem rekla, vlak je bil tudi vključen v ceno. Mi smo imeli 5 nočitev, zajtrk, večerjo, torej nismo imeli all inclusive, ampak smo imeli ta delni inclusive, recimo na bazenu si imel te sneke, pa zastonj pijače, tako da je bilo skoraj isto kot all inclusive. Na osebo je bilo 930 €. Smo pa rentali avto na Madeiri, zdaj pa iskreno ne vem, koliko je to bilo, to pa ni bilo všteto v ceno. Dakar, kanguja bomo imeli, ker rabimo, ker nas je 5. Gorivko, to je naš hotel. Seveda najprej treba trgovine pregled. Sendviči, čas bo mlačno. Več imajo izbire glede rib. Tih suhih rib se še spomnim, smo prvič tu. En smuti sem kupila, pa en sendvič, eno vodo, drugače je bilo ful bolj poceni tu v trgovini. Pač ta ogromen sendvič je bil ropa. Big bed. Pogled je na gore. Pa mi da nimam sicer balkona nekega velikega, glih za enega je. Ampak vidiš, gore in morje. Pretty. We have palm trees. In bolj tukaj vidiš več gor. Oh god, so high up. To je ena sobica. Pa eno gledalo je tukaj, tako staneš, da se takoj vidiš. Drugač pa praznim kufer, dala cote, ker umarajo, čeprav ni neki ful polic, ampak obešalniki so pa ena polica, zato da bom organizirana, če ne bo katastrofa v tem kočku. V kočku bom pustila te druge stvari, kar pač ne gre v umaro, v kupalnico. Par malenkosti, tako da zdaj pa po moje danes bomo bolj v easy, bomo šli na bazen. Mislim, da je to plan zaenkrat. Bazen pa sneki, kavo rabim. Evo, gremo pogled na bazen. Jaz nimam nič tak na bazen, tako da imam pač jeans pa to srajco čez, pullover si bom vzela, ker ni tak toplo. Pač je toplo, ko si zon, sem v kupalkah pa moker. Končno sem si obraz umila, tako sem imela suhega. Pa naredila obrvi na noze pa gremo, rabim barvo, če sem bela. Bazenček je zraven hotela.
coffee. No, knjigo sem začela brati, evo je ful dobro, tako da. Idemo. Doma me je že sonce dobro, ali je to odpira? Who knows. Doma sem povedala, ampak let je bil čisto v redu, čist malo, mogoče malenkost je bilo turbulenca, ampak vse je bilo cool, boljš kot kadarkoli. Ja, tako da danes bomo bolj chillali. Oh my god, I'm so red. It's front camera. Ok, da vam na hitro ene par fun faktov povem o Madeiri. Kličajo jo Havaji Evrope, zato ker ima ful teh pač hribov, gor. Imaš tudi plaže peščene, ampak jih ni zdaj spet toliko v kakih drugih državi mogoče, oziroma ne državi, ampak recimo na celini od Portugalske. In Cristiano Ronaldo je bil tukaj rojen, prav na Madeiri, nisem vedela in mislim, da je letališče po njemu poimenovano. Drugače pa zdaj na Madeiri letališče, ta steza je podaljšana, še vedno je pač spada pod malo bolj nevarne steze, zato ker v bistvu pristaneš med gorami na nek način, ne pač ni neki ful placa za pristati, ampak danes je ful lepo šlo, tako da ni bilo panike. Problem je, ker se te vetrovi hitro obrnejo in pač je teže pristati. Temperatura morja skozi ista bolj kot ne, čez celo leto okoli 20 stopinj, je zdaj trenutno 20 stopinj, čez dan najnižja je pa 15, tako da je ful prijetno tako pomladno vreme, ampak na soncu recimo ful toplo, jaz se že malo sončim. V bazen nisem hodila iti, ker je ful mrzl. Če že gremo v vodo, grem raš v morje, pa je snono, ok, to je bilo vredno, tako da bomo jutri ali pa kdaj. No, not for free, the fuck, yes. Mi da smo nazaj iz plaže, ne zares, ampak iz hotela, hotelskega kompleksa, zdaj pa gremo na večerjo ob 6. Pol bomo šli na razgled na to goro, ki jo imamo tukaj za hotelom, 4 minute z avtom. Pa to sem že odla reči, na Madeiri je skoraj nujno, da imaš rentakar, zato ker se moraš na ful mest prepeljati, ker je to ful v hrib, pa dol, pa gr, pa take oske ulice, tako da imamo sicer malo večji avto, ker nas je pač 5 in imamo vsi kufre velike. Drugače pa kak manjši avto je po mojem najboljš, da priješ res povsod po teh ulicah. Tako da bomo šli po večerji na to razgledno točko pogledati sončni zahod. Tequila. Oh, I think today is Mexican buffet we saw on the, so might have tacos. Kava. Evo tu imamo piščančji tako z nekim kečapom, guacamole. To ne vem, kako se imenuje, ampak je tuna not, kuskus, neka feta salata, brokoli pa fish tako z ribo. To je naš hotel, pa plaža, pa zalivček, pristanišče. Dobro jutro. Danes je plan po zajtrku gremo v Funchal, to je kot neko glavno mesto tega otoka, največje mesto. How would you say, like, Funchal is, I mean, it's not the capital, but it's the capital of the island, yeah. Okay. Okay, because like capital is usually of a country, not. Yeah, Madeira is like is their own region of Portugal, so Yeah. Funchal is the capital of the Madeira region. Okay. Okay, torej je capital, mislim, glavno mesto. Mi po mojem bomo šli v neko platformo, ko je pač steklo na tleh, pa probati kaj mogoče lokalnega pojesti, sigurno hočem. Ja, to banana, ananas, sadje, kaj meš, kot nek hibrid, to je treba probati, pa neko pijačo. Glavnem, ene par lokalnih stvari, kar se hrane, tek slane tiče, pa nimam pojma v bistvu, kaj za njih značilno. Gremo za sončenje, čeprav danes je malo oblačno, ampak vseeno. Tukaj tek malo pihlja in sploh ne čutiš, da je sonce. Včeraj sem si dala sončno kremo na obraz, na telo pa ne, pa zaenkrat sem v redu, ni bilo toliko. Je bilo pol po ura, bila 3, ko smo bili na soncu. Glavno, naredila si vam hiter make-up, pa posušila glavo, pa gremo na zajtrk, imam glih 15 minut. Pol pa spakiramo pa gremo. Itak imam milijon mozoljev, ker bom imela menstruacije čez slab teden.
Gremo na zajtrk, jaz sicer ne jem zajtrk, ampak se ga ful veselim. Breakfast, moj krožen. Nom. Gremo v Funchal. I keep on saying Funchal. Imajo rumene taksije z modro črto, zgleda ko rešilsko. Speli smo v Funchal. Tam križarko. Wow, big. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. Gledajte kam ne, what? How did they get these here? Raki se spod. Oh my god. Kjer okoli banko imajo, če jaz prav razumem, da je to banka. Je zrihtano to okoli. Všeč mi je, kaj tako moderno, starim. Zdaj gremo pa pogledati to katedralo znano. Ima nek lesen strop, se mi zdi, ne vem točno kaj je znano za to katedralo, ampak ja, ful je lepo, ful je zrihtano, čisto. Place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Te torbe iz pluta so tudi značilne za Portugalsko. I see a cat. Jaz bi to imela, ful so cute take male. Drugače pa te hišice so ful značilne, po maj bomo jih videli Santana. Where's dead vines? The walls are listening when we talk. Making it. Si kupila vrečkico pa še par magnetov. Oh my god, kire rože. Temperatura je pa glih prav, pač perfekt. Zdaj bomo šli pa po moje na one znamenite koktejle oziroma na neko pijačo, ko je zmešana z nekim sadjem, ja vam bolj kaj več povem. Evo, tu bomo probali zdaj te pončas. Še različne okuse, regionalna marakuja, nimam rada marakuje, sem ugotovila. Kaj pirinja, to je značilno za tukaj portugalski. Oh my goodness. Oh my god. I don't like this. Zdaj smo se napili, zdaj gremo pa do marketa. Banana, ananas. Oh, there it is. Perfect, like combo. Oh, I like this one, yeah. This maybe one of Eno to pineapple banano. What was this again? Like a mix. dragon fruit and pitaya, I think. Ja, torej dragon fruit, ne vem kako mi temu rečemo, to je banana, pineapple, pitaya? Pitaya. I think it was pineapple passion fruit mixture, or? I wanna go see what it says. Ja, to je bilo 23 €, ni najbolj poceni, ampak je lokalno sadje in pač je dejansko ful okusno. This is kind of like breading cake type of thing. Apparently good. Bread with what? I can't remember exactly. Do you see the dog? Smo že sicer pozni, ampak tu so imeli zihre ribe, ker pač itak ima milijon rib. Portugalskem, ampak že pospravlja. Trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come away. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV show Little is a cartoon.
Tam so čebulo, da ga bomo fajn dišali. En izmed najvišjih klifov na svetu je ta Cabo Girao. Zdaj gremo na ta razgled, ki ima po tleh steklo. Ena velika grupa pred nami šla naprej, tako da to bo malo tesno. Wow. Ker ne konča se morje. Ne vem, če hočem stopiti jaz, sicer tu se tudi skozi vidi, ampak tam je bolj scary. Where did it go? The feeling of thirst, desire to be a rock in my heels. I'm numbers. Evo, tu imamo ta dragon fruit. Bom prevod probala najti to patajo in pineapple, banana. Tomorrow, I'm so excited for tomorrow. We're going on the most beautiful hike tomorrow. Siu! I don't know how to say Siu properly. Everybody makes fun of me that I don't say it right. Okay. I know there's a hotel here, but like, look at this view. Can you like just look at this view? Look. I should go surf. Eno uro sem streamala, ful je bilo fajn. Pa smo šli malo grpadov po plaži, najdla sem na plaži, ker se ful obramnilo. Zdaj gremo pa gledati sončni zahod, zadnje minute. Gremo v trgovino ob 9 večer, ker rabimo stvari za jutr. Gremo na pohod. Oh, weird. Evo, za jutr, za na izlet imamo tukaj korenček. Čips, to bo za zdaj. 2 sendviča šunko pa sirom za pohod, €1,49, ful poceni. Provala bom candy. Pa ene piškote, imamo vodo, pa še veliko vodo smo vzeli six-pack, tako da smo redi za jutr. Jutr štartamo ob 5, tako da jaz sem čisto redi, da se stuširam, pa berem knjigo in gremo spat. A ne? Gremo spat. Gremo spat. Ja. Kako bova to zdaj pasala? Sploh nismo to prehodili, sem cel dan in nekaj se dogajalo, tako da sem overstimulirana. Lahko noč. Missing someone.